kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagawid ka magayam dito'y lugar tayo, Miray. Tapno sana na masapol nga agabang kami kini Tirso. Saan samot aday tatipod no ang makagapaw? Ha? Amangan no adapay ti sabali ang makagapaw, iso ang nagawid kayo dito'y lugar tayo. Sinong batak ti saludsod mo? Kat no di mo pat yan, parikot mo dayta. Rason mo laki di dayta, ti ibagam ki day, nasapa ka anaspak. Anyat ko nam? Si Kamoy, awan ti kayat ko asawan, agpatuloy akaw tanay. Ado pa iti agur-ure at trabaho iti balay. Mulagayam, makimaritis ka pailaeng. Saan akin ang maritis ni kasdian niya, kaya't kula ang maamuan iso ang nagsaludsudak. Kasjay mo't laeng Apay, masapul ang maamuan ti amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Ada ibagak kada kayo, nanang. Ay nawaw, anya manon ti bagam si Kalusay. Gimatang ka lang di ta store. Nasabat ko ni Mary di tadalan itay, nanang. Anya kumaitano na saba mo. Dakkel ti tiyan na. Dakil ata masikog nga road. Ay nawaw, amo yung magaya man. Ay, saan nga iso no masikog? Ti damag ko, nangalada ka no matan iti papil da kini Tirsaw. Ay, nasapa anaspak, nanang. Nasapa, naspak mo nga magbagab dita. Amuyaw ti kayat ko asawan, nanang. Kitaan nyo ubing pailaang nga masikugan. Talaga nasapa anaspak. 23 na kanumatan. Amok nasapa lata ta 23, nanang. Siyak idi ka 27 ko. Anya? Anya ginangag ko itay. Ay nawaw, napiksa matiradar mo no nangag mo tinagsaritaan mi kinanang itay, Orlando. Nasapa anaspak kung kunaman. Asinaw, tinasapa anaspak. Dayjay Amiri Kasanumay na naibagaman nasapa anaspak jay tao. Wun tamasikog magaya man. Anya, Pudnaw ti bagbagak. Nasalaw ko nga rod di tadalan itay, kadakkel ti tiyan na sika. tilaman manlaw mo mag. Saan matan nga ubing ni Mary? Wun angam 23 na pailang dayjay. Manuti tawon tayo di nagkasarta 27. Makitam. Ubing pa'y ta 23. Ay nawaw, no iso ti desisyon da para itibiyag da. Awanan bibiyang mo dita. Ngamin, saan matasi ka ti pagdawatan da iti kwarta agastusin da? Ibagbagak laang Pangaasim bakit? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Saan kat atibiyag ti sabali at tao tin kabanbantayan? Naimbaglaang nga internasalaw ka. Anyat masapul mo, Lusay. Adalaang kumati kaya't kung ibagakang ka. Anya dayta? Apay mo't akas jay. Apay pinalubusan yung agpasikog ni Mire. Ka 23 na pailang gayam. Kat anya kumaita. Nangaladamutan ka ni Terso iti papilda. Kan maysa, nagagatmat nga agtrabaho ni Terso nga asawa na. Wen angam ubing dapay nga raw. Nasapa anaspak ta anak mo. Ay nawaw, nasapa anaspak mo't nga ibagbagam. Nasapa anaspak ta nagsikugmat ten adagaws. Siyak iday, 27 kon ang nagsikugak. Saan tayo mo't nga agpapada iti gasat? Kan maysa, okay laang mat siguro no kayat dan ti maaddan iti anak. Tinapatag kat masuportaran da. Ti dakas kat tay makiasawa ka anasapa. Ngam di mo matgayam kabailan abiyagan ti pamilya.
Talaga mo't amaritis da dya aluse. Ay nawaw, apay ni Lucy nanang. Nasabat ko nga ro di tadalan itay kat nagadaw ti sa una. Nasapa anaspak kung kunanakit din. Asino kano tinasapa anaspak nanang? Si kakanua. Nasapa ka anaspak kan nagsikog ka adagos iso ti kun kunana. Anya ko maita. Nakaturpusak mo, iti panagadal ko. Barking at darong trimot na dya babae. Ay, ammo pa'y man iti dayja a tao. Saan mo't siguro adakas, no 23 mi pa'y lang ni Tirso. At least, agagagat kami para iti anak mi. Agtrabaho ni Tirso, kat siyak agdiskarti akmet. Day tangarod kat. Tidakas kat jay makiasawa ka anasapa. Intun kwan, dagiti dadakkel mo tinamnamaam. Anyat ko nang bakit? Nasapa ka kano, anaspak? Isuti ko na ni Lucy akalugaran mi lakay. Na apay matakas tati bagbagada nga. Ure nasapa ta nagkalay sa ta nagagat tamay. Saan ta mo tamang namnama iti kwarta dagiti dadakkel ta? Kan may sa, nagturpusak mo iti panagadal ko. Isula amin mutang. Naku nampay, nagsasao da dya Lucy, kasla perpekto ti biyag namat. Ang di bali na, panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Kinapatag, ar-aramidon ta ti kabaalan ta tapno saan nga agbisin ti pamilyata. Adda puntom lakay, di talatan ni kaskaso. Sayang laeng ti oras iti kasta a klasit tao. Saan man natibiyag ti sa bali at tao ting kabambantayan si Kalusay? Apay manan nanang, kasangsyang lang da tao. Sa di daw tinagapwam, itayan man ang dagiti marites. Nasa panas pa kung kunang manan isay. Agsalsaludsud da nanang, sinong batak laang mati saludsud da. Nuawan ti nasaya at ngibagam aguli magkalatan. Naa, Ipamaysam kiti atensyon mo iti pamilyam. Kitaam, aging gaita, awan pa'y gusto nga urnong yaw. Manuatawo na nagdindan na kayo kini Orlando. at least saan anasapa anaspak. Uray na sa apanas pak, no ammo na ti responsibilidad na. Okay lang. Tidakas ka ti makiasawa na sapa, katawa mga round source of income na. Da magayam maipatpatakder abalay iti asidag ti barangay hol nanang. Kadamo nga men, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dadya abalay nanang. Ti babae binagama na sa panas pak. Anya, Di ka mamatay. Salud-sudam kini mere. nangalaan da nga iti kwartada. Nagrigatan damot pangalanda kumangay. Imposible mo't ano makaipatakder da iti kasdi abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda. Na, upat atawa din tinapalabas lusay. Di mo amot agbilang aya. Nakitam jay balay da mere. Ay nawaw, si anak mo't abulsak tapno jak makita Orlando. Makitam day jay. Nakaipatakder day ti bukod da abalay. Kat dataawan pa nga aging gaita. Anya kumangay ita. Naimbag pa jay tao ngay magamit tinasapa anaspak. Awan bibiyang kaw. Sa anak mo lang nga umapal. Guilty ka lang kiti Barking at darong tri kamot nga may. Barking at darong trilaang no isaw. Asino ay tinakababain ita? Ay nawaw. Awan mariknak abain Orlando. Pulos. Kasta ti ibagbagam ngam amok asabalit yan dalita kaunggam. Nasakit ti matam nga may na nagprogreso adagos ti biyagda. Nagagut da nga may. Kung saan at ibiyag ti sabali at tao ti indabambantayan. Istris la kanayo nun. Anya ti paka-stress sa maya. Adamanin mabayadan iti pagadalan. Ay kabayadan diwa. Pangalaan mi nga ron iti ibayad may nanang. Na,
Mabalim mo nga may trabaho ka. Tawan mo't asikaswam nga beng. Pagtrabaho ako mangay. Nay, apay asak ti pagsalud-sudam ngay. Ibero mo mata. Day talaki, ditiriga na. Agtrabaho ka, kunayaw. Ngamawa mo maisuro yung pagtrabaho ak. Ay nalusay. Di mo maurnot si biyag mo. Ngamnugyak ti sabali at tao. Wapaw, nagadawa sa Aliya, ipaka mo mo ti kinalain mo. Tulungan nila kay mo tap nagprogreso kayo mo. Nagsweldo kayo ka din, Orlando Lakay. Ay nawaw, sweldo man ang tinamdamagam. Ado nga rutinas kan mabayadan. Agtrabaho ka ngamin. Tulungan nak Sana na tala agur-uray ti sweldo ti paglaingam. Tulungan nak tawan mo't ubing asikaswam. Naa, Naimbag pa jay tao nga uyawam ta na diskartay. day ta ti paglaingam ka. Ti mangikumpara kanyak. Puno man. Di ta ka panlangan, awang pa'y sir-serving mo. Awan sa serbay. Kat naman mo atawan na sweldok ti nagbibiyagan tayaw. Agtalnakan, makapa-stress ka. Iso siguro ang makarkarma tayaw. Takasta ti ugalyam. Amin nga ibagbagam iti pada matao. Kat agsubsuble iti pamilya tayaw. Apay akas taunay ti ungat ni Orlando ken kalusay. May samo day nga Orlando. Kunamblan asino mo nga agsasao. Ay nawaw, naumasiguron ka. Natural, isaw ti lalakay. Isaw ti agbirok para iti pamilya may. Kamali ti kasta ka panunutam. Rumbang lang tinulong kayo. Sana gaputay su ti lalaki kat isumat na namin. Anya nga ro ti maaramida, kat awang nga ro pagtrabahwak. Agbirbirok na mere iti tangdanan na agbantay iti storda. Anya, No kaya mo, mapankay tayan da. Makitangdan ka kide tayo supay mo. jak kayat nanang. Na, anya nga ron ti kayat mo. Ururayom lang ti sweldo nila kay mo. Naimbag pa ni Mire, uyawang. Lalpas mo't langan ti balay ta, Mary, bakit? Oray kastoy talang. Ammo tamat ti responsibilidad ta. Uwan nga rod, saanan nga'y supaya pampanunutan ta? Un kaya, asino ti mga sikaso iti anak ta, kat ni, mangrugi mo't tan ti klase da. Kasaritak ni Nanang, sigurado nga umanugot da jay. Ti istor ngay. Mangtangdan tayo ay itagbantay. Sigurado asan ang masangon ni Nanang nukwa. Asino nga iti tangdanan tayo? Adan nakasaritak, ngam panunutan na pa'y kano. Anya nga tanong si kalangan. Oray di ka nagtrabaho. Dakdakkel at isweldok no agtrabaho aklakay, manayunan ti urnong ta. Sa bagay mo't kat di Ala, si kangarudan di makamong agbirok. Awan gaya, lima pa sakit ti paraangan dalusi kan Orlando itay. Apay dalusi kan Orlando, Agap apadamot maran. ay nawaw, masansan mo't ti panagap-apa dagitang agasawa. Sa dito ti papanan nyo iti apukom, Suseng. Itulod ko iti pagadalan, manang. No kasta, si kamot ti para tulod da Mire. Wen taadamot trabaho da iti manugang ko. Ay, naimbag pa'y dagiday. Nagagada unay. No ti kinagagat ti saritaan, awan makunak kadakwada, manang. Uray na sapadaan nagasawa kat impanaknak damat a responsablida. Pamanaknak, asan nga amin ang nasapa na kiasawa kat irresponsable. Ang dalat tamo dagiti responsable ang makuna. Ay wen manang. No daduma kat awan samot iti edad. No irresponsable ka talaga. Kasla ni Lucy nga anak ko Day talaang muswildo nila kay natururayon na. Si Jakpay kaya, agraman biyag ti sabali at tao ko pakibibiyagan na. Ay wen, nasapaanas pa kun kunana pa'y iday ka ni Mary nga anak ko. Day ka nga raw, mangibabayin day nga anak ko. Saan nga pampanunaw, sakbay nga sao. Naimbag pa'y na terso kun Mary. Ay nawaw, patpatamaan naksama nanang. Ay kano niya panagawa mo ako diso? Anya, Ang trabaho na mo, gaya mo na dua.
Nasabat ko ni Suseng. Kat isugaya man ti mangitultulod iti apo ko na iti pagadalan. Anya ko maita? Di ka makarik na iti baen. Nalpasan day jay nanang. Manu atawon betan anagul uli makak. Nagkidaw ka kaditi pasensya. Apay ngamin nga isubliyo tinapalabas. Aya! Kita ang ngamin, tainton sumarunaw. Agpanunot ka pa'y, sakbay ngagsaw ka. Tapno di ka may lawlawan. Nakababain ti kasta. Agtalda kayo nanang. Ada tilakat ko ita. Pangaasiyaw tadi kay manaktak. Sa dino ti papanam. Agbiro kak iti pagtrabahwak tapno awan ti adu asa uyaw. Hat, kumusta ti trabaho nga naplayam? Agmalmalasak ngarod nanang. Ay nawaw, di ka naawat. Naawat ak makiday. Apay nga ro na nakunam ngagmalmalas ka. Wala, tabus ko mo day di amire. Anya, Ni Mary ti busko ko na. nasing mo ni Miray. Wala, ngam nakababain mo. Sapay ado ti dakis abalikas ko kinkwana ide. Pag nakmam, day tanak ko. Di mo ngamin pakibiyangan tibiyag ti sabali at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ti tunggal bay sa. Kitam, ti tao ngay nuy uyaw mo, kati sugayam ti agbalin abus mo. Agrisay naksan iti day di akumpanya. Jak amo nga ijay magayam ti pagtrabahwan ni Mary. Ituloy mo ki di ta sayang ti narugyam. Agpasensya ka latan akin ni Miray. Aklo na masikatayan ti biddaw. At tuyan ti impaaramid mo a report, Ma'am Mary. Agyaman aklaunay. Un gayam. Suri kadagiti dakas anay sawsawang ko idikim ka. Nagkamaliak. Awanan day jay. Napakawan kan. Pudnaw? Wen, saan ko nga ugali ti mangimulay ti sakit tinakam iti padak a tao? Agyaman aklaunay Oh, nangan ka din? Saan pa'y nga raw? Agid ng tangaro din Mangantan di tarwar. At damot asidag a restaurant dito office. Ay, nawaw! Saan atibiyag ti padam a tao ti banbantayam? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pagsayaatan ti pamilyam. No anyaman ti desisyon ti sabali a tao para iti biyagda, di mon pakibyangan. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At da kasarsarita ni Marie Flor iti paraangan da. Denggak man. Why only answer my call today? Yesterday, I am also calling you, but no answer. Ay nawaw, English pa iti sa una. That is what I tell you. If not busy, you call, so I know also. Una yan. At damang gaya man ti foreigner akatintinawag ti kumarik. Tabuk kawa man. Adda akon, Marie Flor. Eh, ada ka gaya man, Maricelia. Sumber ka, Mari. Ay, later again we talk, My friend is here already. You call me if not busy, okay? Bye. I love you. Sino man ang diyakin na sarita, Mari? Ti soon to be a boyfriend ko, Maricelia. Foreigner manan. Talaga ang mahilig ka iti foreigner, Mari. Ngamay na. Aging gaita, kat agbirbirok latta da tao. Awang ngaminang tagbayag. Di mo kayat ni Donald ay, Mari.
Amangan mo, no saan a foreigner ti parakan ka. Amangan kunak no ni Donald a kalugaran tayo tinakaibatugam. Ay, saan na mabalin, Mari? No saan a foreigner tinaituding para kanya? Ipilit ko, ah! Anya? Mabalin ayamot ti kasjay. Rumarak labit nanang. Ay nawaw, sa di numanan ti papanam si ka, Donald. Itayan da floor nanang. Naa, binastid na ka lang arodin. Taporiner ka no, ti kayat dayjay. Saan matadakas may padas ko manan? Apay ko maamapukawan ang itinamnama kat single pa yung matlaang ni floor. Kasano, no makangag kanto manan. Ni nanang mo. Di kayo nga may nagpanunot iti negative Nala, mapan ka, no kayat mo ti mapan. Kita laeng tamangan no agsangit kanto manan nga gawin. Foreigner mat, ti wallpaper mo, floor, anak ka. Asino na ita? Ay nawaw, common sense mo atatang. Boyfriend mo na ita? Kaslakas jayan atatang. Urayak laeng, no kaano nga klunan nak. Aklonan mat ngay bagbagam, kat sikat ti babae. Siyak nga ron tinagdaton ken kwa na tatang. Ay, pakpakawan, floor. Ang damot ngamin ni Donald akalugaran tayo. Nabayagan ngagpapapansin jay tao ken ka. Apay aya, adagulit kayo tatang. Foreigner nga rod mat, ti kayat ko. Ay nawaw, nangato na una yan, tiara pa mau. Mano a foreigner mutan di nakachat mau. Ngam aging gaita, awan latamat. Ipalagip ko laang, 30 mutan. Anya ko ma, no 30 kung tatang. Mga no iti kauuray mo iti foreigner kat agbaak kan at talaga. Ay nawaw, ni Donald ti sumungad tatang. Da kayo ti makisarita ken kwa na. Inna ko ni ti silid ko. Jak kayat makita ti panagrup-rupa da ita lalaki. Nateng para kada kayo tataon daw. Ay, agyaman ako na Donald Barok. Ada kanin ni Flor, tata. Ada iti silid na. Iso na lang, tadi nakayat ti makisarita ken ka Barok. Ha? Apay ka no, tata? Jakman amaw iti dayja tao. Ala agsubliak to lang arudan, tata. Pasensya kan Napudaw ti dara ti anak ko ken ka. Maawatak, tata. Sa baling amen ti arapaap na dya Flor. Foreigner kanumat ti kayat napakiasawaan. Nagawid ka mo't adagos, Donald anak ko. Saan ba't kami narumar ni Flor nanang? No dida ka kayat akasarita, may salaang ti kayat asawunday ta. Amo ko nanang, sana masapol nga iparupa yung manan. Amo malagayam, apay akaslawan manaknakam mo mat. Iso nga rod mat ti korsonadak. Iso ti babae nga ar-ara paabag. O nayan nga ayat. Anusak nga orayan ni Flor nanang. At danto, dumtang to tiyal daw nga ayatin nak ti babae nga ipatpatag ko iti kastaunay. Naimbaga bigat mo, Flor? Nagano ti mabalin ang masabat, si kapay laang mat. Ay nawaw, napudot adagos ti ulong kanyak. Kasano mga men, papansin ka launay. Wan ata kursonada kakit nga raw. Saan nga ron mat asika ti type ko? Okay lang. Anusak ti aguray, no? Parakin ka. Ay nawaw, foreigner ti kayat ko, Donald. Kitam da ito, inay. Ladawan mo ti foreigner deta. Isu da ita tagbalin nga asawak to. Oh, di mo sigurado. Di mo mo't kontrolado no niya ti mapasama. Na kastapay lang ti bagammat. Andat ammo tayo nga. Amang ano dumtang to ti aldaw asak tumot ti ayatang. Ay pakpakawan, day tati imposible mapasamak, Donald. Apay ngay, saan mo ito nag-reply ti foreigner ko? Diyos mo, Marie Flor. Agyaman ak, Maricelia. Ay nawaw, adda ka di parikot, Mare. Naliday ka mo. Madanaganak nga rod, Mari. Anya launay ti pagdandanagam aya. Saan mo't nga minon nga ag-reply ti foreigner ko? Saan pa yun nga ag-send dagiti message ko kan kwa na?
Daytan ti ibagbagak, Maray. Anya laki, di mo ti kastoy agasat kumari. Napaay ka manan. Nabastedak mga ruden, ano kastoy laang. Agpanunot kan, Maray. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat mo asawon, mare. Amangan no ni Donald akalugaran tayo tinaikari paraken ka. Nawan tinasayat nga, bagang mare, aguli magkalatan. Ammom a heartbroken da tao. Pagburakam pa'y laang matidarak. Anya nga ron ti maramidam, no saan asikat ti kursonada ti puri na ra kursonadam. Ipilit ko tatatang. Diyo ka di kayat ti maddaan iti foreigner a manugang. Ay nawaw, sa anak mo na napilay. No asinaw tinaibatog kan ka, isulatan Foreigner nga rod ti kayat ko. Mahilig ka iti puri na ringam kanayon may tamapaay ka. Diyak pa'y siguro namam tinay kari para kanyak atatang. Hostaan, Flower. May busan ti oras mo iti kauuray. Kayat ko nga rod ti princess treatment ako nada. O, kita nyo man dagiti vloggers, anak asawa iti foreigner. Kasla nakajakpat da tatang, mayat ti biyagda. Saan mo't nga amin? Depindilat tamot ni jay tao, Ay, basta, saanan ngagbaliw ti kapanunutak tatang. Uren niya pa iti bagbagayaw. Adamot nga min ni Donald. Donald mat akanayon. Awan lat mangeg ko no di Donald. Ay napo ayamat. Ni anan samat di lumabas. Ay nawaw. Adda ka holding hands na a foreigner tatang. Nobyo na siguro mo't Nga ta. Mapan mo sa lunsudan, tayo sulang ti makasumpat, iti day ta sa lunsod mao. Nobyong kadije kadwam idi na minsan ana. Wen, manang Flor. Ay na, naimbag ka pa'y. Ay nawaw, apay ngay akastamot ng tibagbaga, manang. Una, tadamot ten foreigner mo. Siya ka, napaya manan. Sa anak mo't apangit ka. Saan mo't talaga, manang? Uno, talaga nga exotic beauty ti kayat dagita a foreigner. Depende ije tao, manang. Kasano ak mangatan? Kasanon ti arapaap ko? Kaano nga mingagkalay sa kayo ti boyfriend mo a foreigner? Inton umay abulan, manang. Amangan kunak no adda kabsat na ading ko. Uno kasinsin, uno kabagyan na. Kitaam to inton agkasar kami, manang. Invited kayo umatkit di. Un man ngagpaiso. No adda ko mamut mamamo ka kabagyan ti foreigner mo. Di agabirat tanto. Mare, umapalaklaunay kini Ana. Ay nawaw, anyamat ti apalam kini Ana, Mari Flor. Agkasardamot gaya mo iti foreigner anobyo na. Aywan, invited tayo ka no. Naimbag pa'y dayjay. Ading ko iti mano atawon, ngam inunaan daki din. Iso siguro mat ati plano ti Diyos para kinkwana. Ay, Change plan nga minin amare. Nagadu ababbaro dito'y lugar tayo. las day to yan, Mare. Anyat kahit mo asawan, Mare. Ipadas mo manan. Nawan ti mamam mo ka foreigner iti kasardaanak ang tinubyo na foreigner. Change plan at talaga, Mare. Anya? Anya nga'y, adang mo lang nakasaritam a foreigner. Awan nga rod, Mare. Ubing mo nga min ti daduma. Awan mo't katawan na kasingle. Talaga a change plan, Mare. Ni Donald latangaminan Tangiwat mo. Ang mga numangag na ka. Okay lang Single mo't ni Donald. Single ka mo't. Awan dakas na. Ay, Ni, sika magayam Donald. kaya't ko kumang isala ti gayem mo, Celia. Ayun buludong pailaan no kayat mo. Anya? Tumakder ka ditan, Mare. Chance mo day to yun. Ay nawaw. Da Donald kun floor sama dayjay. Isudang agpaisaw. Saanin anapudot ti ulo ti anak mo ti anak ko.
Kita bakit mayak ti isem na ti tunggal may sa kabayatan ti panagsala da. Nagmayat abuy-buyaan si ka. Puan nga raw. Ang no na duma. Aso ken pusa damot nga men. Sapay la kumaa, ta isuda mo ti para iti tunggal maysa. Ay, uwan ko maa. Mapanan ti tawag. Mayat ngagpaisaw, no? Kasar na mo tayo. Tapno makita tapay dagiti apo ko ta. Abalayan to ba Nasa umo na balayan. Panag ko na mare. Awan nga tati pagbabawyak naklo ni Donald. Nasingpot mo ni Donald, nagagatpay. Aklo nga rudon mare. No siyak akatwan adagos ti isungbat ko. Kasanon no. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Nukit kita ak ni Donald kat maikarimot. Kasanon no agkasar kami ka agbaliw ti amin. Ay na mare, mamin ano abinastad mo di tao nga aging gaita, si kalat tamot ti kayat na. Consistent tupay. No kasta, akloren na kon, Flor. Un Donald. Datan. Ay na, ang diyang manaklaw na Flor. Ikarik, di kanto agrigat iti sidong ko. Ay ayatin ka unay-unay. Ay ayaten kamot unay-unay Donald. No okay lang kan ka, katagkasarta ko man iti kabita na panawin. Ay nawaw, agure ka paymot Adamot ornong kon. Un ngam saan tapaymot ngam amot itunggal maysa. Agkalugaran tamot. Sa may sa manumot ng titawan ta. O sige, ano kasta ti planom? Okay laang kanyak. Si kantumot ngamin. Inuray mo pa lang ag 30 plus ta. No idi pa'y kung mga inaklonak. Di ada kumamot ng grade 1 ta ita. Anya? Anya jay nadamag ko, Manang Flor? Agkasar kayo matgaya man ka ni Manong Donald. Pudno tinadamag mo, Ana. Umay kang tumot, Apay ngay nga rod, akasla naliday ka, Manang. Tasan mo't ang natungpal ti arapaap ko ang makaasawa ti foreigner. Umapalaki di kadagiti makitkitak a vloggers ang nakaasawa ti foreigner. Umapala mo laeng kun ka. Ay nawaw, anya ngay kumati apala, Manang. Tadada ija abroad. Kun nag-migrate da. Kun nagpipintas, dagiti anak da si ka. Kat no napintas ka mat, kan gwapo mat ni Manong Donald. Sigurado ang napipintas tumat, dagiti agbalin nga anak yo. Kan saan nga amin anak ki asawa iti foreigner, kat mayat ti biyagda. Kasanumot anay bagam dayta? Kita anak, nakiasawa ak iti foreigner, nga masansan mat ti panagapami. Pamanagnag, asaan nga amin a foreigner kat family-oriented ako nada. At dadagiti nasisingpet, ngam saan nga amin, Manang. Ay, kasjay. Agyaman naklaw na Flor. Ha? Agyaman tayo manugot ka nga gasarta. Natungpal mo't langan ti arapahap ko. Si kakit di mo. Awan rumbo nga pagyamanan. Congratulations kada kayo ato Donald kan Marie Flor. Regalo para kada kayo. Ay nawaw. Anya mga iti linaon da iti akarton mare. Lukatan yun to Agyaman kami silya ha. Awan anyaman na. Panawan kayo pa ita mapanak iti ayan dagiti gagayem ko. Anya ti kayat mo asidaan, Flor, bakit? Anya ti adda di taaya. Tilapia langan. Siya kun tagluto lakay. Siya kon, amok anabanog ka naglabakan nagdalos. Siya kun lakay. Agtugaw kakit di, ta siya tagluto. Di bali ata, day off ko man. Sige, nukas tati ko nan. Aginanaka pa Wala saan, agbuya ka. Ayaban kan tulatan no nakaluto ako. Umayak man tatan. Nasaya at manta na lagip mo tinagpasyar, Flor, anak ka. Okay, kumusta kayo mutan ka ni Donald nga asawam? Kasi ti sigod, nasaya at kami latamot tatang. Kasla ak prinsesa. Anya, Nasaya at launay ni Donald kanyak tatang. Awan pagbabawyak nga iso tinakiasawaak. kunagtumot kan ka, anak ko. Uray awan ti foreigner ko. Takas kini Donald ang nakasaysaya at matinaasawa. Iswasi ka,
Ipatag mo ni Donald kasi ti panang ipatagnakan ka. Uston ti foreigner. Wan, tatang, kontento akon kini Donald ko. Ay, nawaw! Saan adakas ti agarapaap? Basta lakit di awan ti maagrabyadong a tao. Pagtali na adan lata kuma ti respeto, taditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Si kapay laang ti agpalingki ita, Roberto. Ay nawaw, kapilitan abakan. Siyakmot yawan trabaho na kadata adwa. Agyaman nak, tamaawatan naklakay. Siyak ti rumbeng agyaman kan ka. Ngamin sikat diskarte tapno dalamutan tayo. Una ata damat amok at trabaho. Saan ang mabalin nga agtugtugawak? Tano kasta ti aramidek. Awan matay tayo itibisin. Dahil tati kayat ko kan kaibiyang. Nadiskarte ka nga asawa. Isumat ti insuro ni nanang ko. Aywan gayam, kumusta di kinasaritam idi Lunes? Hiring da pa'y nga ta. At da kanumot tan inalada bakag. Sayang mo't. Unin nga ron, kunaklakit din na da pag-aplayak. Awan mo't gayam. Awanan extended manan ti panagtambay ka. Kumusta kan, Roberto? Nasaya at latamat tatang. Italaang analagip mo tinagpasyar dito balay kat asidaglaang may. Bisiak ngamin tatang. Siyak ti mga asikaso karag iti ubing. Italaang anaway anak ta saan anag trabaho ni Ibiyang. Ay nawaw. Aging gagayam itak at ni bakit mo tiyag trabaho. Kapilitan taawan mo't ngamin pagtrabahwak tatang. Ipadas mo ngamin tiyag sapul katisumater aramidag. Mano at tawanan ani Ibiyang timang palpalamot ken ka kat sika ti lalakay. Sika kumaat yag diskarte para iti pamilyayaw. Nasapa ka man ang mariibiyang. Kapilitan amare. Siyak laang ti ada trabaho na. Masapul nga aggagetak tapno saan nga agbisinti pamilya. Ay nawaw, nilakay mo nga Apay ngamin adi mo pagtrabahon, mare. Uray kayat ko, awan mo't mabirukan na apagtrabahuan na mare. Mano atawanan na si katagdiskarte, mare. No adda mabirukan nila kay ko apagtrabahuan na, siyak tumot ti mga sikaso kadagiti ubing mare. Makapag inanaak tumot siguro. Kayat sama ngamin nilakay mo tagyan ni Jebalayo ng agtrabaho. Talaga laang nga awan pagtrabahuan na mare. Sige, agpakada akon. Sa tagistorya no awan trabaho. O sige, agan-anad ka mo't mare. Umayak man Ibiyang anak ko. Ibiyang, Ni Ibiyang iti balay nanang. At trabaho na ita. kasta ka day. At ka di masapol yukin ko Awan mo't kit di Inyig ko lang dagiti order na kiniantiyo asabet. Nabayadan ka di daytan nanang. Wen, nabayadan nan. Ala, agtugaw kayo pa yung tagkapitayaw. Intun maminsan laengan. Barako ti kapimi dito'y nanang. Di yung kayat ti barakaw. Kayat ko kumaang magdardarasak mo't ngamen. Day talang agpaisaw. Umayak tulaangan dito'y numalpas tilakad ko. Una nanang. Always open ba't ti balay. Nakita ni kasinsin mo utap hindi kalman anak ka. Kahit
hiring ti pagtrabahuan na ita. No kasta, ada mabalin ang ma-applyan ijay, tatang? Wayne, at ti cellphone number na. Kung takam na dakayaw ti agsarita. Anya posisyon ka nungay, tatang? Laita ti jak na saludsod. Basta imbaga na laang a hiring da. Kat no kayat mau,ag-apply kanto ka now. O sige, kung takak nga rodon ti kasinsin ko, tatang. Wayne, tapno makapagtrabaho kamutain. Kaasimot ni Ibiyang. Isaw to ti makder nga amay ti mano atawan. Ay nawaw, di kay madanagan, tatang. Bumawi aktaw. Sakpay ti kunayaw. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam? Good news, bakit? Ay nawaw, kayat ka di asawan day ta, anaawat ka? Adamat laangan ti pagtrabaho am lakay. Wan, bakit? Siya akong tagtrabaho, si kamot tan ti mabati dito'y balay. O sige, no kasta ti planom. Wala, si kamot tan ti mga sikaso ka na iti ubing. Kaano amang rugi ka iti trabahom? Intun Lunes pa'y, bakit? Kasaritak nga ro ti gayem ko. Part-time laangan ti pagtrabahoaken ko na. Kapilitan na, talo agtrabaho akmutan. Asino nga'y agbati dito'y balay? Asino ti mga sikaso ka na iti ubing, agtrabaho ka man. Isu nga rod amakisarita aklakay. Unay kan, di mo nga minurayan amalpas ti ibagakken kasakbay ka nga agsao. Kahit naawat ka kadimot laang, Roberto. Anya kumangay, tatang. Naawat ka. O di mayatan. Ang damot langin trabaho. Wana, tatang. Nimot ibiyang tagbati iti balay. Wan atay sumot ti babae. Ita tasikat ti adda trabaho na bumawi kamutan kenkwana. Ay nawaw, sana masapon nga ulit-ulitin nyo rin tatatang. Palagip lang, tapno di mo malipatan. Sakmat ngaminan ti agbain iti katugangam. Man nakaawat mo't kat dininanang na. Ay oray man. Oray man nakaawat ti katugangam. Sigurado nga dalata may baganakin ka. Ngamen, mano atawan at anak na tinagtrabaho. Ay nawaw, saan mi mo't anagayatan ti kastoy, tatang? Nagayatan nyo man ken saan. Nakababain lataan ni Ibiyang timang palpalamot ken ka. Isaga naman ti uniform ko dita, Ibiyang. Ay nawaw, bigbigatan kat na nga to ti busis mo lakay. Tapno mangag mo Kaslawan mo't ngamin mangmangag mo. Saan kamot akas taasigod Awanan ti adwa sao. Isaganam ganti ti uniform ko. Ken sapatos ko tapno sana ka maladaw. Wan, mabit laang. Ay nawaw, arami damitan Nasapa pa'y mat. Uray na sa papay, isaganam latan. Ti ko na ti boss, sana mabali na maladawag. Ang mga nusupay ti pakaikatak iti trabaho. Agdigos ka nga rudan, ta isaganak ti uniform kan sapatos mo lakay. Kasta Kasta ti kayat ko, Ibiyang. Pagserbyan nakmat. O Ibiyang, sa dino tayan maya. Adaak dito'y kusina, madamati pa nagluto. Umay ka man, bit. Apay ka di aya. Basta umay ka, taday bagakin ka. Anya ti ibagam, madamati pa nagluto kunakmat. Pakiyawat mo man ti tsinelas ko. Ay nawaw, asidagla ang mat Adda ka nga rudan dita. Yawat mo kid din. Una yun, Roberto. Di ka nagreklamo. Tsinelas mo. Taparigatan nakpailaang mat. Itimplanak pa gaya iti kapet. Anya, di mo kabalan ti agtimpla aya. Baon kamatan baon. Ay, di nakasta-kastaan si Kaibiyang. Nalipatam sama ta siya tagtrabaho. Tapnod da kanon tayo. Anya? At to yung tinatang order mo, Mari Ibiyang. Gayam, kumusta mo ti trabaho ni Roberto? Nasaya at pot mare. Nagtrabaho manan ita. Nasaya at mo't nga rod, ano kasta? Tapno matulungan na ka. Isuna laang ata medyo limastog mare. Medyo limastog. Sipod nang rugi iti trabaho na. Kutkunamlan asino nga agsasao. Ay nawaw, apay kanumat. Jakman amo iti dayjay atao. Baon mo't baon. Nangato pa iti busis na. Ay nawaw,
At dala ang trabaho na. Nalipatan na nga italaang manan anak kapag trabaho. Manuatawan mo't asyak tinang pakpakan kenkwana. Iso asan ko maakastat ipakpakita na ken ka. Ngamin, si katitimakder nga ama dagiti anak yo, ideawan pa'y trabaho na. Wen nga rod mare, makapadismaya kan makapasair itirik na no dadduma. Agpakada akon mare, ada ti trabaho nila kay ko ita, katsyak ti agluto iti balon na. Sa dino tinaggap-gapwam si kaibiyang. Iti ayan ni Mari Janet. Ay nawaw, anya tinaramid mo dyan. Napan ko inala tinatang nga order ko kenkwana. Nagpakada akmat kang ka. Tila papanamad. Ay nawaw. Napan ko nga rod inala tinatang nga order ko tapno ada pamigat tayo. Amom nga da trabaho kita. Di nakbukawan ata sa anak atulang ay nawaw. Makapasar ka mo't ngaminan. Agawam nga rodon taglutaw ta mga anak kalpasan ti panagdigos ko. Sipod nagtrabaho ka, dakkel tinagbaliwam. Di maklauna yan ti ulom. Limastog ka, Roberto. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito, oy. Apa igagpinpinno ko kayong agasawa. Tanak yun na nang. Makapaasaran ti ugalin na. Basol ko pa'y ita, Roberto. Sika ata sika matilimastog. Adala ang titrabahom kastaka. Nalaagtal na kayon. No adda di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo agbain kayo mo't kadagiti karubayaw. Ay, nagrubwat matlaangan. Apay mo't akas jay anak ko. Apay akas jay ti panagsasao ti asawam ken ka. Nang rugi di ada ti trabaho na, katlimastugan nanang. Ay nawaw. Kat no mano atawan, asikati ng pakpakan ken kwa na. Day tangaro ti di na mapanunot nanang. Idi iso ti awan trabaho na, nasaya at aklatakin kwa na. Itata ison ti agtrabaho, ay na, nangatulaunay matan ti purwana, nakalaslastog no agsasao. Di mo nga minipalubos akas jay aramidon na ken ka Iso amasong bata ko no maminsan, ta makapaasar matan. Kurang day jay. Numasapol aprang kaam tapno agnakam ti asawam. Aramidom anak ko. Di mo ipalubos ti kasta atrato na ken ka. Si kamatan ti makamamang budget. Dito lang ti kwarta. Manulang mo ti sweldo mi. Wen, siya kunti mangi budget. Kita ama, di mo saysayangan ti sweldo. Anyat ko nam, ulitin man. Di mo saysayangan ti kwarta ko na. Saan mat ngamin? Sursuruam ti agtipin. Tas saan anala ka ti agsapol iti kwarta. Apay akasta ka matan, Roberto. Anya ti panagkitam kanyak aya. Anya maran ti isyom. Limastog kalaunay sipod na addaan ka iti trabaho. No agsasao ka, kunamlan asino ka. Ipalagip ko laang mano atawan asyak tinagtrabaho idi. Ngam awan pulos na ngag mo kanyak. Addan samat ti kayat mo asawan. Di makkelan ti ulom. Nalastog ka pa yan nga agsasao. Adala ang titrabahom, kastamat tan titratom kanyak. Pangaasim irespetom ti taoan ang pakankang kaidi awan pa'y trabahom. Agtal na ka man. Mangibabayin ka mo. Apay, mabuteng ka maamuan dagiti tattao ti kalukwam? Anya ti kunam. Ibatam ti imak, masaksak kita anak, Roberto. Sana siyak ti kalabanam ibiyang. Nalabos matan ti kastangar aramidon ti asawam ken kamare. Kita akit nagblo sa kudil mo. Makapaasar nga rod, mare. Ay, narigat a kalabanan ti asawa akasta. Naku nampay, adala ang trabaho na, nakalipatan. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ngam limas tugmatan mare. Makapadismaya nga rod, mare. Kasla kayat kukit di manan ti agtrabaho. Ag sideline ka lata mare. Awan mo't mga sikaso kadagiti ubing no full-time ti trabahom. Wen, mare. Agbiro kak iti mabalin a sideline ko. Tapno sa andak nga isi-isiin day J. Roberto. Tiam muna siguro, kadyak kabailan a suportaran dagiti ubing. Anya dinadamag ko, Roberto. Apaam ka no, Mart, ni bakit mau? Wala, ta makapasarmat nga minuda dumatatang. Makisarita ka ngamin, anasayaat iti asawam. Kontrolum tangiwat mau, tapno sana masair tirik nana. Diyak nga rin makontrol ti bagik. Nangruna pa no kasta amadit isong sumpat na kanyak. Sika kag kontrol anak kao.
Sa nagaputas si katang trabaho agad nalastog kamutan. Panunutam ani ibiyang nga asawam tinang pakpakan ken ka ini awan trabaho. Una yan ya, sigon ka na iti karubayaw. Kat unget ka nga unget, sipon nagtrabaho ka. Ay nawaw, chismusamot na kita. Pang-aasem, tagbalbaliw ka, anak ko. Irespetom ti babae yan ang pakankin ka, idi si katiawanan. Nadiskarte ni ibiyang. Kat amok, akabalan na timang panaw ken ka, no di mo pala baliwan ti kasta nga aramin mo. Nagkapi ka din ba kahit? Saan pa'y? Ala, agtugaw ka nga rin, tagkapita. Ay nawaw, saanan? Agtugaw ka din, di ka madanagan. Sa anak nga agungot. Anya tikinan mo? Kalaat mo't asimingpot ka. Namiris ko ang akamalit ti kas niyang inararabid ko, bakit? Anya? Husto ni tatang. Sana nasayaat no nalastog ti may sa tao. Wanmat nga men. Pasensya ka nuwain. Sana na maulit na iya bakit. Diyak kahit apanawan nak. Iso nga aramidik amin na kabalak tapno di ka maupay. Siguradwam lang, Roberto. Maminsan pa yung agkamali ka. Talaga asinaan ka. Dahil tati di mo aramidan bakit. Nagbalbaliw akon. Ay nawaw! Rabang na laang nga irespetom ti asawam. Saan laang agapu tadakkel ti na itulong naken ka. No dikat gapu ta isukat nga rod ti asawam. Liklikam dagiti makapasair a balikas. Iti kasta kat saan a masaktan ti riknana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.